I would like to again just warmly welcome you to this Latvia Prayer Network launch. Es gribētu sākt ar to, ka laipni aicināt jūs šajā Латвийс лūkšana tīkla презентация. Я еще раз хочу вас приветствовать в презентации латвийского молитвенной сети. It's good to see the thousands of you that are here at the launch. Ir prieks redzēt tos tūkstošus, kas jūs esat sanākuši šodien šeit uz atklāšanu. Очень приятно видеть те тысячи, которые пришли сегодня на открытие. And actually that wasn't a joke. Un patiesībā tas nebija joks. Это не была шутка. Because this is being filmed. Tāpēc, kad šo filmē. Мы это снимаем на видео все. Which is the only reason I'm wearing this. Un tas ir vienīgais iemesls, kāpēc man ir kaklasaite. Это единственная причина, почему у меня галстук. And over the coming months, when we put this on our website, this launch will be seen by thousands. Un tuvākajos mēnešos, kad mēs šo video ieliksim mūsu mājaslapā, to tiešām redzēs tūkstoši. И в ближайшие месяца, когда мы поставим это видео на наш веб, тогда это будут смотреть тысячи. So wherever you are in the world, whenever this is, also welcome to our launch. Lai kur jūs būtu pasaulē, visi, kas skatās, esiet laipni aicināti šajā prezentācijā. И где бы вы ни были в мире, мы рады приветствовать вас на этой презентации. I'm going to share the vision of Latvia Prayer Network. Es dalīšos ar Latvijas lūkšana tīkla vīziju. Я поделюсь видением латвийской молитвенной сети. We're going to hear also from some other people that are involved in this network. Un tad mēs uzklausīsim kādu citus cilvēkus, kas arī ir iesaistīti šajā tīklā. И потом мы послушаем тоже других людей, которые вовлечены в эту сеть. And I'm going to share the vision in two different ways. Un es dalīšos ar šo vīziju divos dažādos veidos. И я поделюсь этим видением разными путями. Because you're all different and we like to see and hear things in different ways. Tāpēc, ka mēs visi esam dažādi un mums patīk dzirdēt un redzēt lietas dažādi. Потому что мы все разные, нам нравится слышать и видеть вещи по-разному. I'm going to share first with a PowerPoint. No sākuma mēs jums dalīsimies ar PowerPoint prezentāciju. Сначала мы посмотрим PowerPoint презентацию. And a little later I'm going to share using some visual things. Un nedaudz vēlāk es jums parādīšu ar kādiem uzskats līdzekļiem. И позже мы покажем такие визуальные вещи, такие, чтобы видеть, потрогать. And I really hope that through one of those two presentations you will catch the heart of what this vision is. Un mēs ceram, ka vienā no šiem veidiem jūs satversiet to sirdi, kāda mums ir lūkšana tīkla vīzijai. И я надеюсь, что одним или другим способом вы схватите это сердце, которое есть в этом видении. The year is 2004. 2004. gadā. В 2004 году. That's the year that I moved to Latvia with my family. Tas ir gads, kad es un mana ģimene pārcēlāmies uz Latviju. Это год, когда я и моя семья мы переехали жить в Латвию. It's also the year that Latvia joined the European Union. Tāpat arī tas ir gads, kad Latvija pievienojās Eiropas Savienībai. Это тоже год, когда Латвия вступила в Евросоюз. In the first 2 months that I was here in Latvia, Un pirmos 2 mēnešos, kopš es ierados Latvijā, И в первые 2 месяца, когда я пробыл в Латвии, whilst I was asking God, so why am I here? es lūdzu Dievam, kāpēc es esmu šeit. я молился и просил Бога, почему я здесь. There were 2 things that God put on my heart for prayer. Un Dievs lika manā sirdī 2 lietas, par kurām lūgt. И Бог вложил в мое сердце 2 вещи, о которых молиться. One was that there would be something in the future connected with the Evangelical Alliance to do with prayer projects. Un viena lieta bija kaut kas, kas būtu saistīts ar evaņģēlisko aliansi un dažādiem lūkšanu projektiem. Одна вещь это было что-то, что связано с Евангельским альянсом и молитвенными проектами. I'd already heard of 1 or 2 prayer projects, and God put on my heart that I would be involved in helping to connect them together. Un Dievs lika manā sirdī kādu 1-2 projektus, un es rastos veidus, kā viņus savienot savā starpā. И Бог вложил не только 1-2 проекта, но тоже как-то, чтобы я буду участвовать в том, чтобы объединять эти проекты в одно.
The second thing that God put on my heart Un otra lieta, ko viņš lika manā sirdī, И вторая вещь, что Он поставил в моем сердце, was to see 24/7 prayer in Latvia. bija redzēt 24 stundu, 7 dienu nedēļā lūgšanu Latvijā. это было видеть непрестанную молитву в Латвии 24 часа, 7 дней в неделю. So people every hour of every day, of every week, of every month praying for Latvia. Lai katru stundu, katru dienu, katru nedēļu, katru mēnesi cilvēki lūgtu par Latviju. Чтобы люди каждый день, каждую неделю, каждый месяц непрестанно молились о Латвии. Now that was in 2004 that God put those things on my heart. Un 2004. Gadā Dievs lika šīs lietas manā sirdī. А в 2004 году Бог вложил эти вещи в мое сердце. Now what I didn't know was at the same time Tas, ko es nezināju, ka tajā pat laikā, То, что я не знал, что в то же самое время, even beginning before, pat nedaudz ātrāk, даже перед тем, Gunter, who many of you will know, Gunta, kuru jūs ļoti daudz noteikti pazīstat, Гунта, которую, может быть, многие уже знаете, was prayer coordinator for the Evangelical Alliance. bija lūgšana koordinators Evaņģēliskajai aliansei. она была молитвенный координатор для Евангельского альянса. And she was meeting every month with a number of people who were committed to praying for Latvia. Un viņi katru mēnesi tikās ar cilvēkiem, kas bija nodevušies lūgšanām par Latviju. И она каждый месяц встречалась с людьми, которые молились о Латвии. And as time went on, there were two other people particularly Un ar laiku vēl divi cilvēki pievienojās. И со временем еще двое присоединились. Cheryl from Youth with a Mission and also Victor's is a worship leader. Tā bija Šerila no Jaunatnes ar misiju un Viktors, kas ir pielūgsmes vadītājs. Шейла, которая работает в молодежь с миссией, и Виктор, который лидер прославления. Who really started getting this strong heart for how to develop unity in prayer in Latvia. Viņu sirdis aizdegās par to, kā dabūt šo vienotību lūgšanā Latvijā. Их сердце загорелись тем, как получить это единство в молитве в Латвии. And at the right time, Un tajā pat laikā В то же самое время God connected us together. Dievs mūs saveda kopā. Бог соединил нас вместе. This was not 2004. Tas nenotika 2004. gadā. Это не случилось в 2004 году. I'd spent maybe 3 years just praying about those two things, just waiting for God to say it was the right time. Es lūdzu kādus 3 gadus, lai par šīm divām lietām, lai Dievs tās īstenot īstajā laikā. Примерно 3 года я молился и ожидал Бога, что Бог это сделает в настоящее время. So we started meeting together, the 4 of us. Tā mēs visi 4 sākām nākt kopā. Когда мы 4 начали собираться вместе And sharing about what God was doing in different prayer projects in Latvia. Un dalījāmies ar to, ko Dievs dara dažādos lūgšanu projektos Latvijā. делились тем, что Бог делает в разных молитвенных проектах в Латвии. And it was amazing to see how God had been calling different people to pray for different things in the nation. Un tas bija apbrīnojami redzēt, kā Dievs aicina dažādus cilvēkus lūgt par dažādām lietām Latvijā. Было удивительно видеть, как Бог призывает разных людей молиться о разных вещах в Латвии. And some of those prayer projects were more to do with worship, some were more to do with kind of inner healing, some more praying for others. Un daži lūgšana projekti bija vairāk saistīti ar pielūgsmi un slavēšanu, citi lūgšana projekti vairāk ar iekšējo dziedināšanu, citi par aizlūgšanu. Были молитвенные проекты, которые больше связаны с поклонением, другие с исцелением, другие молитвой о других. But many of them didn't know each other. Bet daudzi nezināja viens par otru. Но многие не знали о существовании других. They'd not connected together. Viņi nebija savstarpēji saistīti. И они не имели такую взаимную связь. This picture of a jigsaw. This picture here like a puzzle. Un tā bildīte ar puzli. И эта картинка пузла, не знаю, как по-русски. Puzzle. Да? Prayer projects were perhaps kind of feeling that they were the whole puzzle, not understanding that they were part of it. Un dažkārt šķita, ka šie lūgšana projekti viņiem likās, ka viņi ir visa puzle, nevis tikai puzles gabaliņš.
И иногда казалось, что все эти молитвенные проекты, им кажется, что она вся полная картина, не только часть картинки. So we started putting on some events to bring these prayer project leaders together to build relationship and share with each other. Un tad mēs sākām organizēt pasākumus, kur aicinājām šo lūkšanu projektu vadītājus nākt kopā un dalīties ar savām vīzijām, lai viņi iepazītu viens otru. Мы начали организовать такие встречи, где мы приглашали этих лидеров молитвенных проектов быть вместе и узнать друг друга. And during this time, I also myself started 2 prayer projects with other people. Un arī es šajā laikā sāku vairākus projektus vadīt. И я тоже сам начал руководить несколько проектов. One for missionaries and one for praying for schools. Viens bija lūkšana par misijām, un otrs lūkšana par skolām. Один проект был молитва о миссионерах, о миссиях, а другой был молитва о школах. Now let's not forget the other part of what God put on my heart. Un tad neaizmirsīsim par otru daļu, ko Dievs ielika manā sirdī. И не забудем о второй части, которую Бог вложил в мое сердце. Because also God had been putting it on the hearts of some other people. God had also been putting 24/7 on the hearts of others. Dievs lika arī nepārtraukto lūkšanu arī citu cilvēku sirdīs. И Бог эту непрерывную молитву тоже вложил в сердце других людей. And I connected with Sarah from Salvation Army. Un es sakontaktējos ar Sāru no Pestīšanas armijas. И я сконтактировался с Сарой, с армией спасения. And together with a few others, we bought this website, Lukshana LV. Un kopā ar vēl pāris cilvēkiem mēs izveidojām šo mājaslapu Lūkšana LV. И вместе с другими людьми тоже мы сделали этот веб, как это по-русски? Сайт, веб-сайт, да, Лукшана или молитва.lv. And we started doing 24/7 for a short time. Un mēs īstenojām šo nepārtraukto lūkšanu kādu laiku. И некоторое время мы осуществляли, действительно, была эта молитва, непрерывная молитва в Латвии. But it didn't quite seem it was the right time yet. Bet bija sajūta, ka vēl nav pienācis īstais laiks. Но было такое чувство, что еще не наступило настоящее время. But the heart and the vision were there. Bet vīzija sirdī bija. Но визия и сердце к этому было уже. Let's jump to now. Un tagad pārliksim uz mūsdienām. Сейчас перепрыгнем на сегодняшние дни. This is 10 years later. Tas ir 10 gadus vēlāk. Это 10 лет позже. And this is really important. Un tas ir ļoti svarīgi. И это очень важно. This network is not about one big event. Šis lūkšana tīkls nav vienkārši viens liels notikums. Эта молитвенная сеть – это не одно просто такое большое событие. It's about laying a foundation of prayer in Latvia for the years and years to come in the future. Tas ir mērķis ir radīt šo pamatu lūkšanai, ielikt pamatu lūkšanai Latvijā vēl 10 un 10 gadiem uz priekšu. Эта цель – это вложить как фундамент для такой единой молитвы в Латвии на многие десятилетия вперед. So with 2014, and those of us that are involved are a little older, but hopefully wiser as well. Un tā kā 10 gadus vēlāk mēs esam tie paši cilvēki, bet cerams, ka mēs esam kļuvuši gudrāki. 10 лет позже мы те же самые люди, чуть-чуть старее, но надеемся, тоже поумнели. And apart from Gunter, who has moved to America, being replaced by Modris with the Evangelical Alliance connection, we're all the same. Un izņemot Guntu, kas ir pārcēlusies atpakaļ uz Ameriku, un viņas vietā ir Modris, kas pārstāv Evaņģēlisko aliansi. С исключением Гунты, которая вернулась назад в Америку, и вместо нее Евангельский альянс представляю я, Модрис. So we now form the board of Latvia Prayer Network. Un mēs esam izveidojuši šo lūkšanu tīkla valdi. Мы как создаем совет латвийской молитвенной сети. We still have those two original things as part of our vision. Un vēl aizvien mūsu vīzijā ir tie divi pamatpunkti, kas bija pašā sākumā. И в наше видение еще есть две основные вещи, которые были в начале. We started using some time ago the name Latvia Prayer Network. Kādu laiku mēs domājām par šo
nosaukumu, līdz radās Latvijas lūkšana tīkls. В это время мы думали о названии и в конце концов остановились на латвийская молитвенная сеть. It's a network to connect together. It's not just an organization. Tā nav tikai organizācija, tas ir tīkls, kas savieno savā starpā. Это не только организация, это просто сеть, которая соединяет вместе. And also some time ago we started using that motto of encouraging united prayer in Latvia. Un kādu laiku atpakaļ mēs sākām lietot šo saukli, veicinot vienotas lūkšanas Latvijā. И какое-то время назад мы начали употреблять это как Moto. мото, да, что способствуя единой молитве Латвии, как-то ободряя единую молитву в Латвии. It's not just prayer for Latvia, although that's part of it, but it's any prayer that's in Latvia. Tas nav tikai lūkšanas par Latviju, lai gan arī tā ir daļa no šīm lūkšanām, bet tas ir veicināt jebkādas lūkšanas, kas ir Latvijā. Это не просто молитва о Латвии, хотя бы это большая часть этого, но это способствовать разным молитвам, всем молитвам Латвии. We still have those original confession, organization and the alliance involved. Vēl aizvien mēs ir iesaistīti tāpat organizācijas un konfesijas. И тоже есть организации, которые вовлечены до сих пор. But to the organizations, Christian organizations, we've now added. Bet kristiešu organizācijas vēl ir paplašinājušās, kas Сейчас pievienojas. у нас больше разных христианских организаций, которые присоединились. So as well as Youth with a Mission supporting this network, Un kad jaunatne, ne tikai jaunatnē ar misiju atbalsta šo lūkšanu tīklu, Молодежь с миссией, они тоже выдвигают эту молитву. there is Scripture Union or Bible League, I think in Latvian it's called. ir arī Bībeles līga, И библейская лига тоже. There is Bridge Builders or Partnery. ir organizācija partneri, jeb Bridge Builders, kas ir tilta veidotāji. Тоже такая организация, как партнеры и партнеры из Bridge Builders International. And also the student movement in Latvia. Un arī studentu kustība šeit Latvijā. И движение христианских студентов Латвии. And there are others that we're talking to about also supporting. Un mēs arī veicam pārunas vēl ar citām organizācijām, kas varētu mūs atbalstīt. А мы говорим тоже с другими организациями, которые могли бы нас поддерживать. As well as the Confession Salvation Army. Un tāpat kā mums jau ir konfesija pestīšanas armija, И kas как у нас atbalsta. есть тоже из конфессии, это армия спасения. There is also Methodist and Pentecostal Union. Tāpat arī metodistu un vasaras svētku draugu savienības mūs atbalsta. Также Союза методистов и пятидесятников тоже поддерживает нас. And we're in conversation with other bishops about also supporting. Un mums šobrīd notiek arī pārunas ar citiem bīskapiem, kas pārstāv citas konfesijas. А мы тоже проводим переговоры с другими епископами, которые представляют другие конфессии. And our heart is to get as many Christian organizations and confessions supporting this network. Mūsu sirds ir par to, lai mēs iesaistītu atbalsta pēc iespējas vairāk kristiešu organizācijas un draudzes. И наше видение, наше сердце в том, чтобы вовлечь как можно больше разных христианских организаций и тоже конфессий. As well as the two original parts of the vision for the prayer projects and 24/7. Tai mūsu sākotnējai vīzijai par lūkšanu projektiem un nepārtraukto lūkšanu. А нашим, скажем, таким оригинальным проектом это молитвенные проекты, непрестанная молитва. We've added a third point called God's Land. Mums ir pievienojies trešais punkts, kas saucās Dieva zeme. Мы присоединили третий пункт, который называется Божья земля. I'll be sharing more about all those three a little later. Un par katru šo sadaļu atsevišķi es pastāstīšu nedaudz vēlāk. О каждом этом пункте расскажу позже. We've also, as a board, appointed a young man, Arturs. Mēs kā valde esam iecēluši jaunēkli Artūru, Как совет мы тоже назначили одного молодого человека имени Артур, who has a very strong calling to prayer. kuram ir ļoti spēcīgs aicinājums uz lūkšanu. у которого сильное призвание к молитве. And has given himself full time to this network, but with no salary.
Un viņš ir atdevis sevi uz pilnu laiku šai lūkšanu tīklam, bet bez algas. Он посвятил себя полное время этой молитвенной сети, но без зарплаты. And we've also added a 24/7 coordinator, Marika. Un mēs arī esam piesaistījuši nepārtrauktās lūkšanas koordinātoru Mariku. И тоже есть координатор непрестанной молитвы Марика. And the other box is for a God's Land coordinator in the future. Un vēl mums tas tukšais lauciņš, tas ir Dievas zemes koordinātoram, kas mums pievienosies nākotnē. Это пустая рамочка для координатора Божьей земли, который присоединится нам в будущем. And today is the day where the website we've been developing goes online. Un no šīs dienas, ko mēs prezentējam, mūsu mājaslapa, viņa būs pieejama internetā. И сегодня мы презентируем нашу веб, не знаю, page. Она будет онлайн. Она будет в сети тоже, да. And we'll be showing you that a little later. Un mēs jums to parādīsim nedaudz vēlāk. Мы покажем это вам позже. There's 3 addresses, so whatever your language, it's easy for you to remember. Un šīs 3 web adreses, ko jūs redzat, jums varat atcerēties. Вы можете вспомнить 3 адреса, которые видите. And the website will be in 3 languages. Jo mājaslapa būs 3 valodās. Потому что этот сайт будет на 3 языках. Now, I've taken my time explaining that. Un es esmu veltījis laiku, lai to izskaidrotu. Я посвятил мое время, чтобы это объяснить. For you that are here and for all those that will be watching this on the website. Visiem klātesošajiem un tie, kas skatīsies internetā. Для тех, которые здесь, и для всех, которые будут смотреть в интернете. Because it's very important that you see how God has been growing this slowly over the years. Jo ir svarīgi, lai jūs redzētu, kā Dievs šo projektu ir veidojis lēnām daudz gadu laikā. Потому что очень важно видеть, как Бог медленно работал над этим проектом в течение лет. And all that is just to get us to the starting line. Un tas viss bija vajadzīgs tikai, lai mēs nokļūtu sākuma punktā. И это все для того, чтобы мы только стали над стартовой линией. We're going to have an annual event like this in February of each year. We will have an annual event once a year in February like this. Mums šāda sanākšana būs ik gadu februārī. Такая встреча, как сегодня у нас будет каждый год в феврале. And after this website has been live for 1 year, un tad, kad šī mājaslapa būs pieejama internetā 1 gadu, И после одного года работы этого сайта, next year I believe we'll need a bigger venue for this meeting. es ticu, ka mums būs daudz lielāks pasākums šim notikumam par godu. я верю, что в следующем году у нас будет больше событий, больше людей. So that's how the Latvia Prayer Network has developed. Un tas ir kā tika izveidots Latvijas lūkšana tīkls. Это как создавался латвийская молитвенная сеть. You see the motto, Jūs redzat mūsu moto. Вы видите этот мото, лозунг. encouraging united prayer in Latvia. Veicinot vienotas lūkšanas Latvijā. Ободряя единую молитву Латвии. And you see the 3 very clear vision points. Un jūs redzat 3 ļoti skaidrus vīzijas punktus. И вы видите 3 очень ясных такие видения, которые есть. Number 1, prayer projects. Pirmais lūkšana projekti. Номер 1 это молитвенные проекты. And the vision to connect the different prayer projects in Latvia together. Tā ir vīzija apvienot dažādus lūkšana projektus Latvijā, savienot viņus savā starpā. Это видение объединить разных молитвенных проектов в Латвии. For the leaders to build relationship and for information to be shared. Lai vadītāji, šo projektu vadītāji iepazītu viens otru un varētu dalīties informācijā. Чтобы руководители этих проектов узнали друг друга и могли бы делиться информацией. The second vision point, 24/7 prayer. Otrs punkts - nepārtrauktā lūkšana. А второй пункт это непрестанная молитва 24/7. The vision to see from around the world Tā vīzija ir, ka no visas pasaules Это видение, что от всего мира Christians from all different confessions, kristieši no dažādām konfesijām, люди из разных конфессий, each signing up on the website to pray for 1 hour for the people of Latvia. katrs
mājaslapā pierakstīsies lūgt 1 stundu par Latvijas tautu. Каждый может записаться, зарегистрироваться на сайте, что он будет молиться 1 час о латвийском народе. Everyone praying how they want, but being united in praying for the people of Latvia. Katrs varēs lūgt, kā viņš vēlas, bet mēs būsim vienoti lūgšanā par Latviju. Каждый может молиться, как он хочет, но мы будем едины в том, что мы будем молиться о Латвии. And the third vision point, God's land. Un trešais vīzijas punkts - Dieva zeme. Третий пункт видения Божья земля. To see in every city and area Redzēt katrā pilsētā un katrā rajonā. Чтобы видеть в каждом городе, в каждом районе. Christians from 2 or more confessions. Kristieši no 2 vai vairāk konfesijām. Чтобы видеть людей с разных деноминаций, 2 или больше. Getting together to pray for their city or area. Lai viņi nāktu kopā un lūgtu par savu pilsētu un savu dzīves vietu. Они собираются вместе, чтобы молиться о своем городе, о своем районе. Because if you look back at history of revivals in the past, Tāpēc, ka, ja jūs paskatīsieties atmodu vēsturē, Если вы смотрите в истории пробуждения, unity and prayer are keys. Vienotība un lūgšana ir tās то atslēgas. единство и молитва – это ключи. That's the vision. Tāda ir vīzija. Это наше видение. That's the vision that over the coming years, Tāda ir vīzija turpmākajiem gadiem. Это видение на следующие годы. it's our heart to see grow. Mūsu sirds ir redzēt to augam. И наше сердце – это видеть, что это растет. Now that was the more formal presentation of the vision. Tā ir vīzijas tāda priekšprezentācija. Это такая официальная презентация видения. A little later I'm going to share it in a slightly more relaxed way with you. Un es vēlos jums tagad prezentēt tādā nedaudz relaksētā veidā. И хочу тоже презентировать это более так попроще. Paldies par uzaicinājumu. Спасибо за приглашение. Man ir patiesi prieks un gods būt jūsu vidū. Я очень рад быть среди вас. И честь. Un patiesībā mēs Stjuartu pazīst 1 gadu. Я знаю Стюарта 1 год. Jā, tā ir brīnišķīga vīzija no Dieva. И это такое прекрасное видение от Бога. Un es ticu, ka šī vīzija piepildīsies un kad Latvijas teritorija tiks piepildīta ar karstām, degošām lūkšanām par iedzīvotājiem visā Latvijā. И я верю, что это видение исполнится. Латвия будет наполнена горячими молитвами о жителей этой страны. Lūkšanas par dažādām lietām, par garīgu atmodu, par evaņģēlu izplatīšanos draudzēs, valdībā, izglītības iestādēs, dažādās vietās. Молитва о разных вещах, о людей, о евангелизации, о церквях, о правительстве. Lūkšana vajadzības ir ļoti daudz. Нужд очень много. Un Dievam vajadzīgi lūdzēji. И Бог нуждается в молитвенниках. Mums ir brīnišķīgs piemērs dievkalps Mozus. У нас прекрасный пример Божий слуга Моисей. Es negribu sludināt, es vienkārši gribu viņu pieminēt kā mums piemēru. Я не хочу проповедовать, но хочу просто его как примером нам. Mēs zinām, ka Izraēla tauta daudzkārt bija nepaklausīga Dievam. Мы знаем, что израильский народ, он многократно не послушал, он был Богу. Viņi sacēlās gan par Dievu, gan par Dievu kalpu Mozu. Они восстали против Бога и против его слуги Моисея. Un tad bija atkal kārtējā reize, kad Izraēla tauta sāk kurnēt, Dievs sacīs, viņus iznīcināšu. И очередной раз, когда израильский народ восстал и роптали, то Бог сказал, я уничтожу их. Ko Mozus darīja? И что Моисей сделал? Viņš sacīja, jā, kā tu esi izlēmis, tā tu dari? Он сказал, разве он сказал, ну как ты решил, так делай? Nē, viņš iestājās savās lūkšanās. Нет, он вступился в своей молитвой. Viņš neatstājās, viņš sacīja, apžēlojies par šo tautu. Он не остановился, он говорил, Бог помилуй этот народ. Un Dievs nesūtīja savu sodu. И Бог не послал свой суд, Viņš iestājās savās lūkšanās. потому что Моисей заступился в своих молитвах. Dievs šodien meklē Mozu, И Бог сегодня ищет Моисея, tādus kā mūs. таких как нас. Mums jābūt kā Mozum, kurš iestājas par savu tautu. Мы должны быть как Моисей, который заступается за свой народ, Kam nav viena alga, которым не все равно. varbūt kāds sacīs, ir jau kas lūdz, ir jau kas iestājās, man ir citas lietas, kas man ir jādara.
Может, кто-то скажет, есть уже люди, которые вступаются, которые молятся, мне другие вещи важнее делать. Nē, šī ir mūsu zeme, šī ir mūsu tauta, ko mums Dievs ir devis. Нет, это наш народ, наша земля, которую Бог нам дал. Mums ir jāiestājas par savu tautu. А мы должны вступиться за наш народ. Mēs esam tik dažādi, bet kas mūs vieno? Мы очень разные. Ir tas, ka mēs pielūdzām vienu Dievu, Jēzu Kristu. То, что нас объединяет, это то, что мы поклоняемся одному Богу, Иисусу Христу. Jā, varbūt lūgt mēs varam dažādi. Viens lūdz skaļi, viens klusi, viens vēl dažādāk. Viens var būt ļoti harizmātisks. Да, мы молимся по-разному. Может быть, кто-то молится громко, кто-то тихо, кто-то очень такой горячий, может, харизматический очень. Bet galvenais, lai mūsu lūgšana saskaņā ar Dieva vārdu. Но самое главное, чтобы наша молитва была в соответствии с Словом Божьим. Visam ir jābūt saskaņā ar Dieva vārdu. Все должно быть в соответствии с Словом Lai tas Божьим. pagodina Dievu. Чтобы это прославило Бога. Diks Istmens sacīs, Дик Истман сказал, lūgšanu spēks sagatavo evaņģēlija vēsti. что молитвенная сила это приготовляет Евангелие. Lūgšana un evaņģēlijs ir cieši saistīti. Что Евангелие и молитва очень честно связаны. Saistīti, lai īstenātu Dieva plānu nodomus. Они связаны потому, чтобы осуществилось Божий замысл. Tā ir patiesība. Это правда. Ja mēs kalpojam Dievam, mēs kalpojam draudzē, Если мы служим Богу, служим церкви, ko mēs darām vispirms? Mēs lūdzam. что мы делаем прежде всего? Мы молимся. Evaņģēlists nevar bez lūgšanas. Евангелист не может без молитвы. Mēs nevaram bez lūgšanas. Мы не можем без молитвы. Dievs sagatavo ceļu. Бог приготовляет путь. Mums jāatrod laika lūgšanai. Мы должны определить время для молитвы. Mums jāatrod laika lūgšanai par mūsu tautu. Мы должны дать время молитвы о нашем народе. Un, ja es sacīju tādus vārdus, Иисус сказал такие слова, ka Tēvs meklē tādus, kas viņu pielūdz garām patiesībā. что Отец ищет тех, которые молятся и поклоняются Ему в духе и в истине. Un šodien Dievs meklē tos, kas vieno nevis ceļ. И Иисус сегодня ищет таких, которые объединяют, не раскольников. Mēs zinām, ka lūgšanai ir spēks. Мы знаем, что в молитве сила. Mēs to visi zinām. Мы все это знаем. Mēs ziniet, vēl lielāks spēks, ka tūkstošiem savienojas lūgšanās, Знаете, еще больше сила, когда тысячи объединяются в молитве. kam nav vienalga, У тех, которым не все равно. kur redz cerību, Которые видят надежду, kur redz gaismu, которые видят свет, kur redz ticībā atrisinājumu, которые верой видят, что есть решение, tāpēc, ka Dievs ir ar viņiem, потому что Бог с ними. Dievs darbojas caur viņiem. И Бог действует через них. Un ja ticīgs cilvēks, ja Если viņš, верующий человек, ja viņš lūdz no sirds, если он молится от всего сердца, tā Dieva gara vadīta lūgšana, эта молитва руководена Духом Святым, tā viennozīmīgi būs auglīga un kvalitatīva, то она будет и плодотворная, и качественная, kas atnesīs brīnišķīgu svētību. которая принесет благословение. Un vēl pēdējo, ko es vēlos sacīt, Еще последнее, что хочу сказать. Svētie raksti mums saka, В Писании написано, atgādina mūs un iedrošina, они напоминают и ободряют нас, ka neviena lūgšana, что ни одна молитва, kas tiek raidīta pie Dieva, которую мы направляем к Богу, nav veltīga. что она не напрасна. Es gribu sacīt jā un āmen. Я хочу сказать да и аминь. Es gribu iedrošināt jūs ikvienu, kas ir šeit un kas arī klausieties šo video. Я хочу ободрить каждого, который здесь и который слушает это видео. Mums ir brīnišķīga šī vīzija, 24 stundas, nepārtraukt lūgšana. У нас это прекрасное видение, 24 часа непростанной молитвы. Piereģistrēsimies Зарегистрируемся там un lūgsim 1 stundu и будем молиться 1 час par Latvijas iedzīvotājiem, о жителях Латвии, par valdībām, о правительстве, par skolām, о школах, par evaņģēliju izplatīšanos, о Евангелии, par draudzēm, о церквях daudzam citām vajadzībām. и Tas ir ļoti многих daudz. других нуждах. Es iedrošinu jūs ikvienu, lūgsim un nepagursim. И я ободряю вас, будем молиться непрестанно. Dievs mūs šodien iedrošina Бог ободряет нас сегодня caur savu vārdu. через Слово Свое. Lai viņam izgods. Amen. Пускай Ему будет вся честь и слава. Аминь. Paldies par Спасибо. uzmanību. Un Dievs svētī. Labdien! Man ir prieks būt šeit. Я рада быть здесь. Здравствуйте. But because Stuart said that thousands of people are going to be watching this, Tāpēc, ka Stjorts teica, ka tūkstošiem cilvēku skatīsies šo, Потому I что think Стюарт I'll- сказал, что 1000 будет смотреть это.
I think I'll speak in English. Es domāju, es runāšu angliski. А я думаю, я буду говорить на английском. It'll be better. Tas būs labāk. Будет лучше. My hope when I first heard about, the idea of having the 24/7 online. Tad, kad es pirmoreiz dzirdēju par šo nepārtraukto lūkšanu online, Когда я первый раз слышал это, непрестанная молитва, которая тоже на сайте была. Myself being someone coming from another nation, es pati, kas nāk no citas valsts, А я сама, которая прихожу с другой страны, I was super excited to think that people from all over the world would be able to kind of link in somewhere and pray for es Latvia. biju sajūsmā, ka cilvēki no visas pasaules varēs piekonektēties un lūgt par Latviju. я был в восторге от того, что люди от всего мира смогут присоединиться и молиться о Латвии. Because as we all know, as sad as it is, not everybody in the world knows so much about this nation. Tāpēc, kā, lai vai cik skumji tas būtu, ne visi pasaulē zina par šādu tautu Latviju. Как бы печально это ни было, не все в мире знают о таком народе, как Латвия. And so having a tool like this to help people kind of link in and find out information and how can we pray for the nation, I was like, yes, finally, something like that. Un, kad es dzirdēju par šo vīziju, es biju tik sajūsmināta, jo beidzot cilvēki caur šo instrumentu varētu pievienoties, uzzināt par Latviju un lūgt par viņu. Когда я услышал о этом проекте, этом сайте, наконец я был очень в восторге, потому что люди во всем мире могут узнать через этот инструмент о нуждах Латвии, о Латвии и молиться. But as was mentioned, I work with the organization Youth with a Mission. Un kā jau tika minēts, es strādāju ar organizāciju Jaunatne ar misiju. Как уже говорили, я работаю с организацией «Молодежь с миссией». And it's international, interdenominational. Tā ir starptautiskā, starpkonfesionāla organizācija. And so I've had a privilege most of my ministry life to be involved not just with one confession, but actually the privilege to be involved with people from many nations, many backgrounds, ages. Tāpēc man ir bijusi privilēģija būt savā kalpošanā saistītai ar cilvēkiem no daudzām valstīm, no daudzām konfesijām. Поэтому у меня есть привилегия работать с людьми с многих национальностей, многих конфессий. And so for me, the concept of having a network like this with people from different backgrounds, different ways of praying, different focuses in prayer, I'm like, yes, this is exactly what we need Pēc to man see. sirdī ļoti atsaucās šī vīzija, ka var apvienoties cilvēki no dažādām draudzēm, dažādiem dzīves stāstiem un kas lūdz dažādos veidos. Поэтому мне сердце отозвалось это очень так сильно, потому что разные люди могут приходить и по-разному молиться, единой молитвой. Because I so strongly believe we are called as the body of Christ. Tāpēc, ka es ļoti stipri ticu tam, ka mēs esam aicināti būt par Kristus miesu. Потому что я очень сильно верю, что мы призваны быть телом Христовым. And I love the verses. It says, we're not all the eye, we're not all the leg, the foot, the Tāpēc man ear. patīk raksturvietas, kas saka, ka viens ir acs, viens ir kāja, viens ir roka. Мне нравится место Писания, говорит, что каждый там свое место в теле, это глаз, нога, рука. And I remember my early years in Latvia, and we would gather for prayer, and it would be quite a quiet situation. Un es atceros, ka pirmajā laikā, kad es biju Latvijā atbraukusi, mūsu kopā sanākšana un lūkšana bija diezgan kluss laiks. Especially in a corporate setting, everybody a little shy, and nobody really want to pray out loud. Īpaši tad, kad mēs bijām daudzi kopā, tad mēs kautrējāmies un negribējām skaļi lūgt. И когда вспоминаю первое время в Латвии, мы приезжали сюда, и когда молились, тогда была тишина, и так были такие стесненные все. And you sometimes, come on, guys, come on, just pray, Un es aicināju viņus, davai, lūdzam. И я ободрял, давай, будем молиться же, давай, And then I left for 3 months in early 2000 to go to a Bible training in Barbados, the island, Caribbean island, Barbados. Un tad man bija iespēja aizbraukt uz pāris mēnešiem mācīties uz Karībijas salām uz Barbēju. Тогда мне была возможность поехать учиться в Барбадос, это острова Карибского моря. And there were quite some people from the islands there, and the first weeks we had prayer together. Un tur bija cilvēki no šīm salām, un mums bija iespēja lūgt kopā. Там были люди с этих островов, и там нам была возможность молиться вместе. And these guys were loud and wild. Un šie cilvēki bija ļoti skaļi un ļoti mežonīgi. Эти люди были очень такие громкие. Everything was a spiritual battle. Viss bija garīgā И cīņa. все была духовная борьба. No matter what was the situation we were praying about, it was like,
warfare. Vienalga, kas tā bija par situāciju, tas bija tāds, cīņa, karš. И все равно, какая была ситуация, это была духовная война. I was excited the first few days. Pirmās 2 dienas es biju sajūsmā. Первые 2 дня я была в восторге. By the second or third week, I'm like, come on, guys. Un jau 2.–3. nedēļā man bija tāds, pietiek varbūt jau. И 2-3 неделя я уже думал, давай, да хватит уже, давай. We need to listen to God, like, sometimes. Vai mēs kādu brīdi neveltīsim, lai klausītos Dievā? Может, мы какое-то время определим, чтобы слушать We Бога. need to... It's not always a fight. Everything's not like this massive battle, you know. Jo ne viss ir tāds agresīvais karš. Потому что не все такая агрессивная война в молитве. After 3 months, I was so happy to come back to Latvia. Pēc 3 mēnešiem es biju ļoti laimīgi atgriezties Latvijā. После 3 месяцев я был очень рада вернуться в Латвию. You know, it's a funny example, you know, but I think that is how it is sometimes. Lai gan tas ir smieklīgs piemērs, bet dažkārt tā arī ir. Может, это смешная история, но это просто как это есть часто. It can be nations, it can be denominations, it can be an organization with a specific focus. Tas var būt tautas, tās var būt kāda organizācija, tā var būt kāda konfesija, kas ar konkrētu fokusu ir. Может быть, народности, какие-то особенности или конфессии. Sorry. God's put something very specific on our heart, or a focus, a vision. Kad Dievs liek mums kādu konkrētu vīziju vai kādu konkrētu mērķi. Если Бог ложит в наше сердце конкретное видение или цель, we're passionate and we go for it with our heart and we see that part of it. Mēs esam kaislīgi un mēs dzenamies pēc tā ar visu savu sirdi. мы горим об этом всем своим сердцем. And I think sometimes we see that and we don't see the rest. Un dažkārt ir tā, ka mēs redzam to vienu lietu un neredzam pārējo. Часто мы видим только одно и не видим все остальное. And we sometimes understand that unity means somehow we can gather everybody in one place and do the same thing at the same time, the same way. Un dažkārt mēs vienotību saprotam tā, ka mēs savācamies visi vienā vietā, lūdzam par vienu konkrētu lietu vienā veidā. И часто мы единство понимаем, что мы собираемся все в одном месте и все одним образом молимся одной вещи. And of course, it just doesn't happen that way. It doesn't work. Bet tas tā nedarbojas. Но это так не работает. When Youth with the Mission started many years ago, Kad jaunatne ar misiju sākās daudzus gadus atpakaļ, Когда молодежь миссия началась много лет назад, I heard this story. es dzirdēju šādu я stāstu. слышал такой рассказ. It was short-term training in the summers. Tad īstermiņa apmācība vasarās. Кратковременное обучение летом. People came from different denominations together to learn together, hear about God. Cilvēki no dažādām konfesijām nāca kopā, lai mācītos par Dievu. Люди из разных конфессий собирались вместе, чтобы учиться о Боге. Everything was fine until somebody got sick. Un viss bija kārtībā līdz brīdim, kamēr kāds saslima. Все было в порядке до тех пор, пока кто-то заболел. I said, well, let's pray for this person. Viens saka, lūksim par šo cilvēku. Кто-то сказал, будем молиться о этом человеке. And how it was described to me, I wasn't there. Es tur pati nepiedalījos, bet man tika aprakstīts, kā tas notika. Я сама не была там, но мне описывали, как это все происходило. Just about the whole school got destroyed through that one situation. Visa skola tika iznīcināta tikai caur šo vienu situāciju. Практически вся школа была уничтожена через эту одну ситуацию. One confession wanted to cast the demons of sickness out. Viena konfesija gribēja izdzīt slimības dēmonus. Одна конфессия хотела выгнать демонов болезни. Another confession wanted to, do a liturgical prayer. Cita konfesija gribēja veikt liturģisku aizlūgšanu. Другие хотели просто литургическую молитву сделать. Somebody else wanted to pray, God, if it be your will, please heal this person. Ja cits gribēja lūgt, Dievs, ja tā ir tava griba, dziedini šo Другие cilvēku. хотели молиться, Бог, если это твоя воля, исцели этого человека. There was some that just wanted to hallelujah, hallelujah, hallelujah. Citi gribēja tikai dziedāt halleluja, halleluja, halleluja. А другие просто хотели молиться, петь аллилуйя, аллилуйя. And then someone came and said, look, I'll give you some tea and drink this tea and that'll take care of everything. Kāds cits atnāca un teica, rekrutēji, iedzer to un viss būs kārtībā. Другой пришел и сказал, вот, пожалуйста, тебе чай, попей, будет все нормально. So, everybody was praying, everyone was coming from the understanding they had, and there's probably scriptural basis for almost all of those things. Un visi nāca katrs no savas
tā kā ar savu bagāžu, un katram lielākai daļai noteikti bija kāda raksturvieta, uz ko viņi balstīja savu šo viedokli. Каждый приходил со своей традицией, и, может быть, у каждого тоже было место Писания, на чем основываться. But I think that somehow we are as a body of Christ sometimes. Bet es domāju, ka dažkārt tieši tādi mēs esam kā Kristus miesa. Я думаю, очень часто, как тело Христово, мы именно такие. We're each in our place and we see, God's given us some piece of something and we're very passionate about it. Kad mēs redzam tikai to vienu savu mazo vietu un kad mēs esam tik kaislīgi par to, ko Dievs mums ir devis. Мы видим свое маленькое место, и мы очень такой горячи об этом. And sometimes we actually end up entering into a place of competition with one another. Un rezultātā mēs dažkārt nonākam sacensībā viens ar otru. Результатом мы иногда просто сравниваемся друг с другом. Or we're jealous because we see something else is happening over there and our Vai arī thing's mēs not so great. kļūstam greizsirdīgi, tāpēc, ka mēs redzam, ka citā vietā tas notiek un tas nenotiek pie mums. А мы завидуем, если видим, что что-то происходит в другом месте, не у нас. And I think the very heart of this network was the desire that we would encourage one another. Un tā grūtā daļa šim tīklam bija tas, ka mēs vēlējāmies iedrošināt viens otru. И это желание в этой сети, что мы хотели просто ободрить друг друга. And that the more we encourage one another to pray, Un lai mēs iedrošinātu viens otru lūgt vairāk. И чем более мы ободряем друг друга молиться, and that would explode all over this nation. Un ja tas eksplodētu pa visu valsti, это распространилось бы по всей стране. And if we can come together every once in a while and gather in a large crowd somehow, un ja mēs laiku pa laikam varētu nākt kopā, sapulcēties milzīgā pulkā, И время от времени мы могли бы собраться вместе, собраться большой толпой. I think that'll only be able to happen if we've been in the quiet place, encouraging and building one another. Bet es domāju, ka tas nevarētu notikt, ja mēs netiktos tādā klusā vietā viens ar otru un cenšoties uzmundrināt, iedrošināt viens otru. Я думаю, что это не могло бы осуществиться, если мы не собирались в таком тихом месте, ободряя друг друга. Because then something changes in our hearts. Tāpēc, ka tas izmaina kaut ko mūsu sirdīs. Потому что это меняет что-то в наших сердцах. And then the guy next to us that prays in the way that actually drives us crazy maybe doesn't bother us so much anymore. Un tad rezultātā, ja kāds blakus stāvošais slavē Dievu tādā veidā, kas mums kaitina, patiesībā vairs mūs neaizskar. Это может быть, если кто-то там прославляет Бога таким образом, который просто нас раздражает, это больше не будет нас так касаться. Because we realize actually we're on the same team and we're fighting the same battles. Jo mēs sapratīsim, ka mēs esam patiesībā viena komanda un mēs cīnāmies par vieniem tiem pašiem mērķiem. Потому что мы будем понимать, что мы в одной команде, мы за одни и те же вещи боремся. So that's very much my heart in seeing this prayer network launched. Un tas ir tas, kas ir manā sirdī, redzot šo Latvijas lūkšanu tīklu, ka viņš tiek palaists. Это то, что в моем сердце. Team Latvia working together. Kad Latvijas komanda darbojas kopā. Латвийская команда работает вместе. Each bringing our piece and part. Katrs nes savu gabaliņu un savu daļu. Каждый свою вещь приносит, свою часть. Maybe like a relay team, like we saw Latvia win the bronze medal. Vai varbūt tā, kā mēs redzējām, ka Latvija vinēja bronzas medaļu. А как, не знаю, как по-русски санки, как это катается вниз, мы бронзу, да, взяли, да? If any one part didn't do full on with all their heart, we wouldn't have made it. Ja kāds to nedarītu ar visu savu sirdi, mēs to nebūtu paveikuši. Если каждый из команды не делал бы это всем сердцем, мы это бы не получили. And I think that's how we need to see our role in the body of Christ, whether it's the prayer network or our church or a vision we have. Un tas, es domāju, kā mums būtu jāredz, kā Kristus miesai, ja mūsu визия vai redzējums. Я думаю, это как мы должны видеть тело Христово, что у каждого есть своя часть, и все должны от всего сердца делать. Amen. Labdien, mani sauc Sāra. Здравствуйте, меня зовут Сара. Tiem, kurš mani nepazīst, un laikam jūs jau ievērot, ka es neesmu latvieta. И те, которые меня не знают, может быть, вы уже поняли, что я не латышка. Un man arī vispār tā bailes tagad, kā Šerils bija, bet es pamēģināšu runāt latviski. Но я попробую говорить на латышском.
Nu jā, var arī palikt tur, Ieva. Ja man būs kāds problēmas, es arī saucu palīga. Vispār, varbūt bišķiņ kā Šerl, es esmu arī iezauga tā vieta, kur vispār tā starpkonfesionāla lieta ir tā vispār man ļoti dabiski. Как Шерл, я тоже выросла в таком месте, где межконфессиональная вещь, она очень такая естественная. Mana studenta laika arī es vadītā grupa, mana universitāte. Во время учебы в институте или, не знаю, в университете я тоже руководила такую группу студентов. Un mēs bijām tiešām no katra konfesija kopā. С разных конфессий мы были вместе. Un mūsu mērķis bija, ka mēs gribam liecināt mūsu studenti, mūsu apkārt cilvēki par Jēzu. И наша цель была то, что мы хотим свидетельствовать студентам и вокруг нас об Иисусе Христе. Un, protams, varbūt jā, mēs sēžam kopā un tiešām runā lietas līdz galam tā dziļāk, mēs laikam atrast tā lietas, kur mēs nesaskaņu kopā. И, конечно, наверное, если бы мы сидели долго и там говорили и искали те вещи, которые нас разъединяют, мы бы нашли то, что нас разъединяет. Bet mana domāšana un kā Dievs ir man izaug. Но мое мышление, то, что как Бог тоже позволил мне расти, ir tā, ka es esmu kopā ar tiem cilvēkiem, kurš ticēt, ka Jēzus Kristus ir kungs, что если я вместе с теми людьми, которые верят, что Иисус Христос, Он Господь, ka viņi automātiski kļūt par mani brāļi un что они māsas. автоматически становятся моими братьями и сестрами. Un es esmu arī tā pozitīva cilvēki. Я такой позитивный человек. Es vairāk redzētu lietas no pozitīva pusē nekā negatīvi. Я вижу вещей больше с позитивной стороны, чем негативной. Un, bet es arī domāju, ka tā vienotība Kristum, tas ir ļoti tuvu Jēzus sirdi. Но я думаю, то, что единство в теле Христова, это очень близко к Его сердцу. Un es arī domāju par viņa lūgšanu šorīt, kur ir rakstīts Jāņa evaņģēlija 17. nodaļa. И я думал о Его молитве, которая написана в Евангелии от Иоанна, 17 глава. Bet es zinu, ka tā nav tik viegli, tieši kā Šerls tikai runā, tā nav tik viegli, kā mēs gribam, lai tā būtu. Но ты знаешь, что это не так просто, как и Шерл говорила, как мы хотели бы, это очень просто. Bet es domāju, ja mēs varam caur tā lūgšana projekti vienkārši sanāc kopā dažreiz un arī lūgt kopā. Но если мы через такие молитвенные проекты могли бы соединиться и молиться вместе, Tas tiešām, tur ir tā stiprums tur iekšā. я думаю, там это сила. Un arī es domāju, ka citi cilvēki redzēja, kā mēs mīlam vienam otram. И тоже другие люди бы видели, что мы любим друг друга. Un Jēzus arī teica, ka no tam visi pazīs, ka jūs esat mana māceklī, ja jums būs mīlestība sava starpā. Иисус тоже сказал, что поэтому знает, что вы мои ученики, что любовь между вами. Un varbūt mēs nepiekrīt visi, kam tā otrā cilvēka tic. Может быть, я не согласна всем тем, что другой человек верит. Bet mēs varam redzēt Jēzu. Ja mēs varam redzēt Jēzu viņa dzīvē, tad mums jāpieņem viņam kā mūsu ģimenes locekļi. Если мы можем видеть Иисуса в Его жизни, то мы должны Его принимать как члена нашей семьи Иисуса Христа. Tad es redzēju tā vienotība tam visu. Тогда я вижу это единение. Bet es arī redzēju tā iespējams, ka tiešām Dievs var atjaunot gan mums, gan tauta caur mūsu lūgšanas kopā. И тоже я видел, что Бог может обновить и нас, и наш народ через молитву вместе. Un pestīšanas armija vispār pasaulē tā 24/7 kustība, kas tur ir diezgan dziļi iekšā tā viss. И это движение 24/7 армии спасения, оно очень-то глубоко интегрировано в мире. Un es gribu stāstīt vienu stāstu par cilvēku mūsu draudzē. Хочу рассказать одну историю о человеке в нашей церкви. Un es šitos arī beigšu, neuztraucies, ilgi nerunāšu. И с этим я закончу, не буду долго говорить. Mums arī ir bijusi daudz reiz tā 24, 3 vai 2 mūsu draudze šeit. И в нашей церкви тоже мы молились 2 или 3 дня, там 24 часа в сутки.
Un ir tā cilvēki, kas domā, ārprāts, man jālūgt 1 stunda. Есть люди, которые говорят, ужас, я должен молиться целый час. Ko es darīšu 1 stunda? Что я буду делать час? Istabā kopā ar Dievu, ko es pateikšu, ko es darīšu? В комнате один с Богом, что я буду делать, что я скажу? Tas ir vispār pārāk daudz laika. Es nevaru. Это слишком много времени, я не буду там записываться, я не могу. Bet es katru reizi mēģinu uzmodināt cilvēki. Tu vari tā darīt. Vienkārši, tā stunda, būt tā istabā vai kur tu atradīsi un runāt Dievu. Я просто так всегда ободряю и говорю, ты можешь это часто быть там в комнате с Богом и говорить с Ним или в другом месте. Un bija tā viena sieviete, viņa nekad nav lūdzu skaļi. И одна женщина, она никогда не молилась громко. Bet viņa tā domā, labi, es iešu vienatnē un es lūkšu. Она говорила, хорошо, я пойду там в одиночестве и буду молиться. Un vispār viņa bija mājās, viņa lūdza virtuvē. И она была дома, в кухне молилась. Un viņa tā liecina pēc tam, ka viņa lūdz, un pēkšņi viņa dzird, ka kāds runā. И она говорит, я молилась, и кто слышит, кто-то говорит. Un viņa domā, kas runā? Она говорит, кто там говорит? Un tad viņa pats saprot, ka viņa paša runā. Тогда она поняла, что она сама говорит. Un viņa sāk tā skaļi runāt Dieva И она klātbūtnē. начала в присутствии Бога так громко говорить. Un tad, kad es viņu satīkās пēc tam, Когда я встретил ее потом, mums bija tā sapulcē, tā vairāk neformāla sapulcē у нас kopā. была такая неформальная встреча вместе. Un bija tā cilvēki, kas jālūdz. И были такие вещи, что надо было молиться. Un viņa teica, es lūkšu. Es domāju, kas ir noticis ar viņu? И она сказала, я буду молиться. Я думала, что с ней случилось? Viņa nāca pie manis, es lūkšu par tevi. Она пришла ко мне и сказала, я буду молиться о тебе. Es teicu, labi, lūgt. Я сказал, хорошо, Es молись. domāju, šito būs arī ļoti klusa pasākuma. Я думал, это будет очень такое тихое мероприятие. Bet viņa uzreiz sāk lūgt skaļi. Но она сразу начала молиться громко. Un tad viņa man pēc tam teica, ka pēc tā lūkšana stunda И она потом сказала мне, после этого часа молитвы, viņa nevar apstājies, она не могла остановиться, lūgt. молиться. Svētais gars bija kaut ko darīt viņa dzīvē. Дух Святой что-то сделал в ее жизни. Un tas bija